खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव में ताबीर पपुन वको तराम नौकसरे हौजे पावगे मरोय पावसिंगदा अतुबा मतमदा टूरिज्म सेक्टर दा मिन्ना उबा अहोंग कया लागलगदि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे अमदे सेक्यूरिटी ना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा जथकिबा थवोंगबो यानिंगदबो फोंदोकना महरोय लोकतरु दा जथरिबा पुंग निफुनिपान के जनरल स्ट्राइक ना मौसा के पुंसिदा अकायबा पीरे हौजे पावसिंग संदोंग पिजरी अथुबा मतमदा टूरिज्म सेक्टर दा मिन्ना उबा अहोंगबा कया लागलगदि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे वफम असे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ना टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हाइबा थीमदा हाइंगांगे मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकपा वर्ल्ड टूरिज्म डे गे थौरमदा चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जय कुमार डेप्यूटी स्पीकर के रोविंद्रो मिनिस्टर कराम श्याम मिनिस्टर एल जयंत कुमार मिनिस्टर एल दिखो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ मणिपुर के चेयरमैन डॉक्टर सापम रंजन अमदे एमएलए क्यासु सौयाखे ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन दा मकोंग मथंग ताख्रबसिंगदा मनामथुम यंथोखे कल्चरल आइटम क्यासु पांगथोखे चीफ मिनिस्टर बिरेना लम कोइबा चटपा हाइबसि टोंगान टोंगान बहिरम गी चनरबसु ऐतिहासिक ओइबा मफमदा पचटपना यामबने मदुगिदमक मफम अदुबो निंथिना खंगनबा चंगे इसेरसी महौसा लाइरंबिना पुंगनिंग चिंगसिनिंगाय ओइबा मोंगदा पिथोक पिरंबदा नतना अयिंग असागी खलसु अदुकी मटिक नुंगाय हौकिबा सही अमा मखारोंगी मनुंगदा इसेरसिदा टूरिस्ट लाकपा यामना हेंगटकी अदुबो था खरा असिदा लैबाकी इरांग लैबना खंगन हंथाख्रे बन ब्लॉकेट हौजिक चथरिबा असिगुम मखा चथरबदी कनासु लाकनिंगोय बन ब्लॉकेट नतबा अतोपा लंबी थिमिनसी ममांगदा पालंबा गवर्नमेंट सिंगना मणिपुर काइनि हाइना पंगलाव दलारोमलबसु काइदनबा थबक तौरंबा थेंगनाकिदे ngasi sing tam nungsinabagi mari purakpa ngamle manipur kahelosi hairabadi government asige matung inbirau thamoi thamoina yanaringai da manipur kaiba oithokloi lam koiba sing lahange hairabadi miyok michan fawa ningthina loinaba amadi mokhoibu nungai hanba changi hirama sida naha singgi thodang yamna saungna lei manipur da hoji economy gi phibam da hongwa purakpa ngamle mamangda patpumduna leiramba pothok kaya atoppa state ta thadokpadagi economy phagarhan patanatana hojikti पीबा ngamdabagi fibam lagle ekhoi punna khanthaminaraga sanction minaraba matamda hena faba manipura ma oigani haiki ana sai trama kunda praja gi oiba kari torme hoi lambi khar pa ko mi ai phai good building ga sarami ai phai good but no magi sara talaga hajira suru gi hingiba ima isa isilina naharol thabok phangba mayam gi kari dorongge ba light ki कोयलास तो नुंगाई बदो आई साक सार कांदा आई हिंगा कांदा नि सतुरी दो बिल्डिंग नुंगाई बो ऑफिस तो आई न साक सार कांदा आई नाद्र कांदा आई न हक्सांग फर कांदा ने बो ऑफिस का दोरी तो आई की फिबम जिना तुरोई ngamoy साक सानिंगाई लेत्रबा लायेंगनबा पैसा लेत्रबा युम सानबा लेत्रबा मतंदा ओ कार तोंबुई नुंगाई बसे क्राई लेदोइनो अदुना ख्वाइदगी लुबदी इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड वन बाय वन standard of living fagat hanbusini aduni ekoi pandam anabu government ji ki pandam aduni Tourism Corporation of Manipur Limited ki chairman Dr. S. Ranjana tourism sector sakhanhana bagidama department alakhaliba thabak thoram sing thabaga loinana hena faba thakta pukatna ba lepleitana honakigani haike Deputy Chief Minister Y. J. Kumar na Manipur asi tourist ki potential watana leiba lamni Malayam gi apikpa leiba kaya tourism khaktana hingnabagi lambi oiri mokhoi gi matau tamduna lamdam asi semgalabadi Manipur da masing khangdana tourist lakani tourist singna lakningnabagi damak ayat apan pidaba mokhoi bu safari haina khanghan changi stakeholder khudimangna punna hona minarasi Manipur asi lamkoiba singi khwaidagi khoidaba mafam singi manungda amoigani haiki Toba kan si khoi economy si sakhan nabi dam tadi thoidong na te toba kan ne khoi kai ai ne khoi secondary sector da industry ki kai adu mai min se kai alai taba koi na lai adu na koi na to se kai ai de tertiary sector de leiba khoi tourism mai se masi khoi phana sakhan ma da ka ba si sakhan ta ge di si atana orga kana kana se take for example Maldives ka ga na leiba kan si tourism da base hoga moi economy se survive to ne adu da kan ta ne take another example koi ni Manipur India da su Sikkim ai ma pham se masi ju landlock area ne yam kana resource koi ba ma pham ne de adu Sikkim da tourism na main industry oiga Sikkim gi moi per capita income koi Manipur ki am hen wang sa ne
अदो अखोइसु पर कैपिटा इनकम हेंगलंगे अदुगा नसाई इकोनॉमी से चौखलंगे है बतागेदी टूरिज्म सेक्टर से कोई फगलन बदका होय सटकिबा तांग कुन अमसुंग कुनमाथोइगे लोनबा हिंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा मणिपुर पुलिस न सथकिबा थवोंग अदुगी मायोक्ता महिरोय लुप एमसु एमएसएफ देसाम केएसए सुक अमदी एम्स ना चटकिबा हिंगुंगाइदगे जथरकलिबा पुंग निफुनिफान गे जनरल स्ट्राइक ना मणिपुर गी महौसागी पुंसिदा अकायबा पीरे जनरल स्ट्राइक मरम ओइदुना लंबीदा महौसागुमी चटनबगी चांग हंथकी पैसेंजर गाड़ी सिंह हानगुमना चेनखिदे ख्वाइरमन कैथेल हानगुमना फमनखिदे थंगाल कैथेल पौना कैथेल अमदी बीटी रोड की मफम सिंगदा दुकान सिंह थोंग हांगनबगी चांग नेमकी अतै अतोप तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगी कैथेल सिंगदसु थोंग हांगनबगी चांग नेमकी ऑयल पंप कयादा पुलिस ngaktuna थोंग हांगनखी अमरोमदा नंबोल माइकैरोमदा ngarang चीफ मिनिस्टर ना मीडिया दा फोंदोकिबा वाफम अदु लाउड स्पीकर सिजनदुना मियोय खरना पब्लिसिटी चटकी है पुलिस ना दुकान कया थोंग हांगनखी मफम कया दा पुलिस ना पामदबु थोदोक थोक्तनबा अकन ममोंगदा मफम कया दा ngaksanbagi thabak chathari चथरीब जनरल स्ट्राइक्स मरम ओइदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु अकायबा पीके पैसेंजर गाड़ी सिंह चनखिदे डिस्ट्रिक्ट असगी मनुंग दलेबा कैथेल अयाम्बा थोंग हांगनखिदे पामदब थोदोक थोक्तनबा पुलिसना ngaksanbigi थबक कनखटखी मयांग इम्फाल बाजार ददी चथरीब बन असिना थोइन अकायबा पीखिदे कैथेल सिंह पोफम फमनखी दुकान कया थोंग हांगनखी लंबीदा मी चटपगी चांग वांगखी बन असिना नंबोल माइकैदसु अकायबा पीखे अमरोमदा पोफम फंबी खरदी नंबोल कैथेल द पोजोनखी दुकान खर सुथोंग हांगनखी सरकार की लोइसंग खरा अमदी ऑयल पंप थोंग हांगनखी पैसेंजर गाड़ी सिंह चनखिदे पामदब थोदोक थोक्तनबा पुलिसना सेक्शन थौरांग लखटखी विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दसु जनरल स्ट्राइक असिना अकायबा पीखे पैसेंजर गाड़ी सिंह चनखिदे ओइनाम कैथेल दसु महौसागुम थोंग हांगनखिदे अमरोमदा लनाई गाड़ी अमदी मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की इम्फाल दगी मोइरांग फाउबा सर्विस तौरिबा गाड़ी सिंह नतना अतोप्पा पैसेंजर गाड़ी सिंह चनबगी चांग नेमकी विष्णुपुर डीसी ऑफिस की मिनी सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स यावना अतै गवर्नमेंट की ऑफिस सिंह महौसागुम थोंग हांगनखी डीसी पवन यादवना स्टाफ सिंगी अटेंडेंस चेक तौखी जनरल स्ट्राइक मनुंगदा गवर्नमेंट की ऑफिस सिंह मथौ निंथिना तौननबा डीसी ना खंगनखी अमरोमदा हौजिक सथरीब जनरल स्ट्राइक असिदा सरकार की लोइसंग सिंगदा एम्प्लॉई सिंग मथौ तौगदबनी हाइबा लेंगा की ऑर्डर अमन मरम ओइदुना ऑफिस अयाम्बा मथौ तौनखी आईएसटीवी न्यूज ना इम्फाल की मरुइबा ऑफिस सिंग पीडब्ल्यूडी कम्प्लेक्स सिक्योर ऑफिस कम्प्लेक्स सेक्रेटरीट मनुंग दलरिबा टोंगान टोंगानबा डिपार्टमेंट सिंग चंगदुना येंगलुबदा अयाम्बा मफम सिंग एम्प्लॉई सिंग थबक चुनरंबा थेंगनरखी ऑफिस की का खरदी स्टाफ निंथिना लेरमदबा यावखी अमरोमदा ngarang lengang सरकार की डिपार्टमेंट सिंग ऑफिसर सिंग थबक कारक्तुना मथौ तौगदबनी हाइबा वाफम खंगनखिबदगी स्टाफ कया ngarang numidang ऑफिस ता लेकपा खंगना सानबगी युमदा लैबा अमदी होटल दा numidang यारकपा कया यावखी ngasi ऑफिस कानरकपा सिंग अयाम्बा देव कर्म चटपगी अंगोबो पिजोल सेटुना लाकनखी तांग कुन अमसुंग कुनमाथोगी लोनबा हिंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा मणिपुर पुलिस ना फाजिनखिबा महिरोय अमदी ओजा सिंह थादो मणिपुर यूनिवर्सिटी हानुगुमना एकेडमिक एटमॉस्फेयर हंजिल हलु हाइना यूनिवर्सिटी असिगी लेडीज हॉस्टल लेबा महिरोय सिंगना मतम कक्तब चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलकपा ngasiga थाना नुमि मरिनि सुरकले फाजिनखिबा सिंह थादोरक्तिबा फावबा चरा हेनबगी खोंजंग लेपतना चंगसिनखिगनि हाइरे हौजिक वाइरिबा यूनिवर्सिटी की फिबम असिदा खोंजंग चंगसिलेबा महिरोय नुपि सिंगी माइकैदगी पेनदबा वफम कया फोंदोंनरकली छात्र सिंह मराल लेतना फॉल्स एक्यूजेशन द फागिबा सिंगजे हंदोकपियो एलिगेशन सिंगजे लौथोकपियो अदुगा यूनिवर्सिटी सिदा मोका हना छात्र मयाम जु लाइक तंबदा फेवरेबल ओहनबियो न फमजाबने अदुगा खोया चरा हिंजराइबजे नु मरीनी सुरे and will still carry on. We are here for the future of Manipur. We are here to fight for our rights. We are here to fight for our educational rights. Mayam na sumating pang bira ayam no ay jo phangdok se do pang itang sida struggle sida pang bida ba sing so we appeal to all of you. It's for the future of Manipur. Yaw biona haizari. फाजिन क्रिबो ओजाम दि छात्र सिंह थादोरक त्रिफाबा अखोई गंगर स्ट्राइजे दु मखा से थे जगिगनी अदुगा
MU campus की मनुंगसिदा ला यामबा पुलिस फोर्स मैम लेरिबजे मसी अतुब मतमदा लौथोकपियो अखोइदा चटपदा फ्रीली मूव तौबा ngamdre अखोइजे अखोइ टेररिस्ट अमा नत्रे अखोइ सुपनतगी स्टूडेंट अमने अखोइ खुलाई पाइदे अदुदा मखोइना अखोइगी अखोइ MU campus सिदा अखोइ लेरिबा अखोइ मैमदा मखोइ मैम थमजनबजिना अखोइदि यामना अवाबा अमा ओइरे यारि अथुबा मतमदा पुलिस फोर्सिंग असे लौथोकपियो अमदि फाजिनग्रिबा ओजा अमदि छात्रसिंग अथुबा मतमदा थादोकपिरो अदु थादोरक्ट्रि फाबा अखोइगी खोंजंगजि लेपतना को चंजनजबिकन Sangsaliba chara henbegi khongjang asna maram oiraga ngasi phawbada nupi gi hostel manga asidagi punna meheroi tara manga rom Jennings Hospital da pukhatkre khara amadi mayumda ahlaman singna hospital dagi mayumda puthaki ba yaukre khara mana hospital da leiri khara mana hostel da amuk halaglaga khongjang asida saruya basu yauri atopa khongjang sangsan ba yawa meheroi tara mari romdi hasangi phibam sausilakpana yumdagi ahlaman sing laklaga unakre hairi meheroi sing yang chinana leiri ba caretaker amana ओरिबा फिबम असिदा मखोइने थेंगनबा खुदोंग जादबा कया मसु फोंदरगले सुम चाक चाक सलक्त्रमनिना खसु लेफम चाफम खांगत्रे अदगी अयुक्ता नुंथिंदा मोइ थादोगा चप्पा सुंगां मक्त्रे खोय अदुना 24 hour service adum तौलाइरे सिदैसिदा अदुना मखोइगी असाजे मकोंगावी हारपदा करी तौरपता के अदगी करी दम खोम मखुद इंगपा अदगी ngसागी वासल अमनिना दे मोइना अखोइदी डॉक्टर द चचरो पेरेंट्स का विचारागा पेरेंट्स का तुम चचगे हाइबा कोंगा यावी अदु मोइना सुम चचलक्त्रमनिना अखोइदी लेफम चाफम तोखम खांगत्रे हौजे अदु याम थुबदा अखोइगी MU की सिचुएशन से यामना इंगना चिंगना हिंबा याम नुंगाइना लब पुनमिनारगा हिंबा अमा पामजरे थुबदा अखोइ अमत ओइरमी हाइबसी कल्चर न मसक ताकबंग ngami haina RN Culture Minister Aljan Dukumarna Okhol District के डाइलोई विलेज के हुंफनिटोइ सुबा डाइलोई राइसांग यूथ क्लब कल्चरल फेस्टिवल कम स्पोर्ट्स मीट हौदोपगी थरम दा हाइक्रे ngarang हौदोकिबा थरम मदुदा चिंगाई केंद्र के MLA कासिम वाशुम JN मणिपुरी डांस एकेडमी के वाइस चेयरमैन आइस्टोम्बी JN मणिपुरी डांस एकेडमी के डायरेक्टर L उपेंद्रो अमदी डाइलोई विलेज की निंगथौ यावना मियोय क्याना सरुयाखे Minister L. Jandukumarna Makhatana Haikibada Ahal Laman Singna Kalamba Wakalon Adugi Paring Yanglaga Culture Image Amadi History Kangna Bhona Bachangi Tongan ba pot ponsilaga semba integration gi mahota ekhoina amata oirami haiba khangmina ba mathautai Dailoi village ki cultural complex ama sanana ba hona minasi haiki akhoi machine masak khangna dragadi akhoi machine ne chini launi masak khangna dragadi akhoi chakhabi changse mamang de chakhabe mamang maning dhandar gani aina ngasi aina haypa badi kamare to all my beloved people of Dalui and Ukrul district madal aina haypa badi punjina ba wa hisna tawda akhoi se amata ora me na hayba to thangmina se na hayba gi the good message maduni aina ai health department gi ai taraf tagi ai honorable chief minister taraf tagi amasung government manipur taraf tagi mayam aina masima appeal tawjani primary health center mase uplift over takar lakwa hayba tai. And today, in presence of so many witnesses, I assure you that most probably in the next month, that is October, the cabinet Pukalaga Primary Health Center at Talui Masay to the standard of community health center to upgrade the way had the cabinet decision. Talui Raisang Youth Club na JN Manipuri Dance Academy amadi United All Communities Social Uplifter Kanglei Paka Kusan Maduna Pangtokpa Thoromaduda MLA Kasim Washumna Ekoi gi culture khangdaba haibasi ahallaman masa khangdabaga pangkhakni Thoromaduga mailenena free medical camp ama pangtoktuna kanaba kya fangan batanatana mima nadraba singna seasonana ba wheelchair ama PBB gi damak MLA na Health Minister Aljan Kumar bu thakapa phongdokhi Masidagi imphal chapasi lisingani na Farak panade, aduh ke doktor yang bangdan dari simanga sini, krisis panade tu, ngasi hitaka panana, ngasi semana berak bebasi yang naga medical department musuh yang thagat ceri, aku ke honorable minister na, kerigumba kuncida, area sida, handicap kumba khong na capai ada ba, lerabdi hanya yang wana ngasi sigumba wheelchair si berak si, yang masih su yang apa ba, sainnya elone. Amaromda Thorom Asiki Sarok Ama Oina JN Manipuri Dance Academy Imphal amadi United All Communities Social Uplifter Kanglei Park Manipur Anina Khosan Maduna Unity and Diversity haiba
thorom aduda maitai furupki nat ki oiba thorom singi manungda ama oiriba pungcholom utki atai lebinari ba kanglup singi cultural program kya utpagaluinana peacemaker artist association gi lila tharoi ahamba miyamda utki festival asiga mailenana janims na lemna layeng bagi camp amasu pangthoki dakar oiba hidak langthak sing lemna pk unaksu gi president Jitendra Ningombana Furu masal gi marakta kumhai gi thorom pangthoktuna saruk yamina ba asina ekoi masal gi marakta amadi Manipur da santi purakpada asobu mateng oigani haiki medical free medical camp ni huni di suna pangtho bani tari kun go tru pegina tari kun ni pang ko kudru kun ni kun pansi ekoi masi gi moru kun unity diversity have side waklon thamaga naksu gi mamang di sangsin na lakpa sing to mani mun sin na bana mum tamga kuina to waya ba civil society organization na to waya ba jugi wakul na putuk sira ngasi kan pangtok chabani si angarang ekoi kan to Manipur film ka bi mum sida do ngasi na sumang ila kui karoi aham ni mahau ka pani ayeng su film ka pani smai to na ekoi chim to mani mun sin na bana bana so butu dang lor ki matang man haida Humputare suba jananeta irabole kidabagi ningsing thauram nambol kaithal gi bus parking dilaiba irabot ki mitamda jananeta irabot memorial trust na sinduna ngarang pangthokre thauram aduda nambol kendra gi MLA and Loken trust ki president P Ivoso Wasing nambol municipal council gi hanagi chairperson N Sana Halvi Devi ne singba miyoi kyana srawya ke MLA and Lokena jananeta hisam irabona pamlamba wakhal sing thabak to onthokpa mathau tai maki lekitaba numit amadi pokpa numit khak palan tobana maki apamba du thongan bangam loi haiki udare subane dana ai ko irena masi sima dai ko odara ka ma masida la ga lai ba muni ga lai su ka prai ko ina sidai de selut ka tawri ba se si ka dana ne la ya ko na ma mo do pen do lai ro ai ko ida ma gi wakhal lol che irena tum chil la ba mana pamdari ma wakhal lol na ai ko ni ko ka tu ka ma du gi wakhal lol na ai ko na sando ko ale ka ti ne da ya ko re ko na ko pen ga ne adu di rang ma si di ya mo ya ika te pare na si dai de lai khara ka la ka na ko to to ti ai ne da ya mo na pam pen pen ga ba man di adu na ai ko ta da ba da su ne da ya mo ma hak ti si dai da ai ko gi lo mi sing gi sel thungi asu ko ma da so economic kita yang na develop for our revolutionary amane ba ma gi Kangpokpi district asi often defecation free oire haina Kangpokpi gi DC Ragidabali Waikomna Lautokre district asta leriba PSAD department na honoraki badagi mai palakibani haire amaromda Kangpokpi district ki manung janba Kangpokpi block Saitu Gamfazol block amasung Cycle block ki manung leriba yumthong khudingda household latrine beneficiary singda mai pakna latrine amamam sahanbada asobo thodang laukiba PSAD Kangpokpi gi executive engineer RK Deven assistant engineer amasung staff singda DC na ODF certificate khusinaki hauze paugi marakta natenba break amtang lauzari Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Medicine ambulance services Manipurna miyam gidamak hodok chare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyo amadi call tobiyo Medicine ambulance people ambulance break ki matung taram nang moksari makhataba pawda hangnun leramba kumbi municipal council gi chairperson amadi vice chairperson nongna khankraba matungda thabak paiba hokre nongna council gi chairperson oiraba wahengbam Priyaranjan vice chairperson loitongbum ongbi Babita Devina council asigi thabak thoram makhatana
चथनबा चार्ज कुसिनबगी थरम अमा कुंबी म्युनिसिपालिटी ऑफिस ता पांगथोखरे थरम अदुदा एमएलए एसबीरा हानागी चेयरपर्सन एन इवेसा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की एजुकेटिव ऑफिसर एम इनाउबिना सिंबा मियोय क्याना सरयाखे एमएलए एसबीरेना लेंगांगना काउंसिल असिगी सखत थौरांगी मतंगदा थादरकपा थबक थरमसिंग मियामगा तानरगा तौगनी हाइखी योरंजन सिंगना चेयरपर्सन होगदबा अनि सिगी कोई चार्ज लौबा पीबा ये थबक से पांगथोकले कोई दगी मथंगदगी कोई सिदगी होना कोई लेरिबा काउंसिल से कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल सिगी कुंबी म्युनिसिपल एरिया सिगी फनबा डेवलपमेंट अतोप काउंसिल अतोप म्युनिसिपल काउंसिल मणिपुर लेरिबा सिंगा चांगदम नबदा कोईगिसिना कुंबीगिसिना मकोक फोंगना फोंबा ngamnabagidama कोई पुन्ना थबक तोमिनबा हाइबा मखक asi कोई मैम ममांग सिदा कोई इंगेनम मानक लोइनना कोई मैम लेमिनरे विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग जनबा कैनो थोंखोंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिंकट की बगे सही कुनमंगा सुरपगी थौरम ngarang कैनो थोंखोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा कैनो जिला परिषद के मेंबर एन समानंदा कैनो की प्रधान एनजी शोभाना लेमा डिस्ट्रिक्ट टीवी एंड नोडल ऑफिसर डॉक्टर एस ब्रोजन सिंह डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर टीएस तवकिशोर सिंह बा मियोय क्याना सरव्याखी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा साजलिबा युम सिंगी मथक्ता आइन गेब थबक लखलगनी मसिगी दमक्ता मरी लेनब सिंगदा नोटिस थाखरे हाइना चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टीएस मोहेंद्र प्रतापना इम्फाल ईस्ट की नोंगपोक संजेन ममदे लेबा फॉरेस्ट बिट्टा वाच टावर संगाबगी थरमदा हाइख्रे संगाबगी थरम मदुदा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट केरे हौरी अंगामी अमदी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल सर्कल एल जयकुमार यावना ऑफिशियल क्याना सरयाकी टीएस मोहेंद्र प्रतापना मखाताना फोंदोकिबदा वाच टावर असिगी मथक्तगी येंगमा मतमदा अकोइबगी मफमसिंगदा फॉरेस्ट की लम खोपसिनबा अमदी उमोवामंग कोक्तोकनबा मै थादोकपा अमदी उवा यांथरपसिंग लाइना उबंगमले मसिना फॉरेस्ट कन्नना फोनबदा असबो मतेंग ओइरगनी हाइकी 72 adagi 71 forest conservation act supreme court ki order me abdui matungina koina koigi missing do koina loktok to beda adu si lepnati masi process adum chathari adu koina encroaches sing yaman banina magi process mai procedure follow to matam khar changba adu huji koi phanam sab tawjakre manipur gi kachin kweda particularly valley da yam tuna koi masigi eviction id illegal encroachment si lokthon bo koi department honari चक्किबा तांकुन मंगादा मोरे वार्ड नंबर अनीदा लेबा इंडो म्यांमार लेबर यूनियन की ऑफिस मनाकता सखंगदबा सिंगना बॉम थमलंबा थवोंगबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना यूनियन असिगी थौमी सिंगना ngasi मोरे टाउन की अकोइबदा शांति की खोंगचट अमा चटख्रे एखोई शांति पामी थौदोक अदुदा चेनबा मियोय सिंग फादुना दंदी पियु हाइबने सिंगबा स्लोगन क्या लाउखी यूनियन की प्रेसिडेंट ककाम हाउकेन फोंदोरकपदा लेबर सिंगदा अकी तुजुंग पोहनबा थवोंग असी मतुंगदा अमुहना तौबिगनु बॉम थमलंबदा चेनबा मियोय सिंग चेराक पियु हाइकी 25 ayukda labor union office mamang da bom thambase akhoi labor union janingdre karigumba ado bom pokhare di akhoi labor singsi loina sigani nimit khureng chara tanba akhoi da sigumba tawbiganu haina mayamda khanganjare जननेता हिजम इराबोट की साम कुनिथुई सुबम मपोक कुमोनगा मरी लेनेना ngasiदagi hongna lagliba tang kuntra fawba lilong arawati social advancement club amadi arapti awang laikai women welfare association na lamtu sengtopa ki thabak chataba hokre मोइरांगथेम ओंबी रविना कोबी से कुंठा मेरोम सुरबी खोंजोम खेबचिंगदगी
मियोय असी माकी मचानुपा सही निपा लोमदा ngairiba moirangthem varun galoinana koirenge mamang lekai dilaiba yum amadagi thokibadagi thiba khangre haina rabina gi mapureiba moirangthem inauna khongjom police station da wakalakre haire kanagumma singna hariba miyoy ani asi thengna birabade manaknakpa police station da natraga khongjom police station da pawpi biu haiki hauji raisalakpada maroiba paw amana bizari अथुबा मतमदा टूरिज्म सेक्टर दा मिन्ना उबा अहोंबा कया लाकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोखरे अमदी सिक्योरिटी ना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चतकिबा थोंगो यारिंदबा फोंदोक्तुना माइरोय लुप तरुक ना चथरिबा पुंग निफुनिपान ये जनरल स्ट्राइक ना मौसागी पुंसिदा अकाइबा पीरे जिपावगी ओना दिया सिबिनि बिजरबा मणिपुरी पाव मतंग सलोजरे मियंग ताबिरबा पुनमक पो मुखना खुरुमजरे।